Так, достор, ар күнгідей традиция болып қалды, күріч темасы. Ошо дағы көтөрүлдү, арзан күрүчтөр. 120 сом. Айтың канчадан болот? 100 сом әләңгелер. Алаңга 100 Bir сом. sınırı yok. Машалла, чоң. Türkmen әләңге 130 som. 130 сомдон. Lezira 200 som. 200 сомдон, достор. Muso 2 degen. Muso 220 som. Өзгөн күрүч, 220 сом. Makaronda 50 som. 50 сом пачкасы. Мына достор, 50 сомдон макарондор бар экен. Тесталар го, мына да ягер. 300 som. 50 сом. Мыналарам 50 сом. Бардығы тандаш 50. Тандашыңыз 50 сом макарон бар экен, достор. 50 сом. Так, горох канча болот этнова? Nohut 120 som. Нохот 120 сом, ха, оптун баада. 120 сом. Optum koyan bir de. Жакшы, номерди айтыңыз, калтырып коеюн. Күрүч боюнча байлана бересиңер. 551 551 16 16 50 50 51. 51. Достор, ошол номерге байлансаңар, оптум сенде күрүчтөрдү. Баякындай арзан күрүчтөр болуп калат. 6 килосы 100 сом, 5 килосы 100 сом. Сүйлөшө бересиңер чалыпчы.